Sagataaɓe ngenndi. Sagataaɓe ngenndi saliiɓe jebbilanaade joote e baasal, annduɓe fodde yooɓiiɓe pellital e caasal. Gande toowɗe ƴoogoyɓe kam e karallaagal, andinde e saaktude ɗe waasa wadde ɗe ɓellere gajjal. Taaremon ɗanniiɓe leyɗeele goɗɗuɗe muñɓe nguli to ɓooli e jaangol, abbiiɓe dañal hiranooɓe ɓural sabu mo wayraani waylaani. Aaftoyɓe ngaluuji ɗi moftaaka so dañii ngartira e ngenndi ɗi ɓosaani ɓamtaaki. Ɓee seekɓe laddeeji taccuɓe maaje e jolɗe juuɗe ɗe ɓattaaki. Eskey mon serŋiniiɓe wakkiliiɓe tawa rewam njeccitaaki. Ngenndi yewnii ɓen luttuɓe ɓe ngartaani, walla ni won yiɗɓe artude tawa fartaŋŋe e doole ndokkaani. Tawa ko yidde firtude e anje yowitaade saabiiɗe ɗanle, dañde e waasde woni hoore ko dañcaade. Tinnoɗen wata mbaasen pine men e ɗemngal men e ɗi laddeeji, jannginen ɗemɗe men ɓe sukaaɓe loowen e maɓɓe neesu men. Oto en ngonoyde holla haɗa hokka ɗawa en. Yo geno artir dawɓe jaaccina ɗanniiɓe. Yo geno kaltu kaliiɓe kala kaltiiɓe saliiɓe kaltude kaliiɓe. Kuɗol Mamadou Thioune, gorko mbo Fardala Fuuta, ñande 15 Jolal hitaande 2022 to Ñooro ngo Jeeri. Sawtol ngol ko musidɗo mon Haadi Baal haa hannde to cuuɗi men Fardala Fuuta.